huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Sekarang Attar yang tadi malam tidak baca, sekarang baca doa-doa ya nak. Baca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami keberkatan di dalam sesuatu yang Engkau rezekikan Engkau rezekikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Wah, bagus Attar. Mana tepuk tangannya untuk Attar? Lanjut, Ahmad ya nak. Baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Mana tepuk tangannya? Sekarang Ananda Marcel. Marcel baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Sekarang berdiri Attar dengan Ahmad. Ya, sekarang ucapkan salam bersama-sama nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Ananda yang 3 ini ya. Pindah ke TKA.
Ananda, Alvin Syahri Ramadan, Arifur Rahman, Muhammad Nofil Asyahidi. Dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Oh ya, Zamir Kevin, enggak. Bertiga dulu nak. Mic-nya diambil nak, mic-nya diambil. Punya aku, Bu. Ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, baca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasru Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bagus. Lanjut ke Arifur Rahman. Baca surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, bagus. Baca surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabba hadal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bagus. Sekarang Ananda Muhammad Nofil. Nofil, baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la antum ana abidum ma abattum wa la antum abidu nama a'bud.
lakum dinukum waliyadin. Bagus. Sekarang baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Wah, bagus. Ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Anda yang 3 ini ya. Lanjut ke TKB. Ananda Muhammad Airul Umam, Maulana Sohim, Muhammad Rehan Aditya Alvaro. Kepadanya menaiki panggung kehormatan. Ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irul, baca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajid ayati manfa'awa wa wajadaka dallam fada wa wajadaka ilam fa'auna fa'ammal yatima fala takhaf wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Bagus. Lanjut baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus. Lanjut ke Maulana. Maulana baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadra wa wada'na anka widra alladhi anqada dahra wa rafa'na laka dikra wa inna
wa ila rabbika farghab. Lanjut, baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bagus. Lanjut ke Rehan. Rehan baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak